ngo yabanza akamara iminota mike hano tugashima ubwo mwamuhamagaye n'ubundi reka ne kumusubizayo. Haleluya. Haleluya. Munukuri ndanezerewe cyane umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi no kubabona gutya narimba kumbuye biheka, reka mbivuge gutyo. Nkumbuye umwe buri wese nari mukumbuye ku giti ciwe. Shima Imana rero ko dusanze mukiri bazima mugihumeka umwuka bazima, kandi nkabashima n'Imana yabanye natwe aho twari turi. Mu by'ukuri twari mu gihugu gisa nkaho ari cy'abayisilamu cyane, ariko ndashima Imana ko abanye natwe tukabona aho dusengera. Kurya twagiye mutuzi turi mu gakiza, n'ubu tugarutse tukarimo kandi tuzanakagumamo. Ico dushimira Imana cyane nuko yaturinze twese tukaba tukiri bazima. Imana ishimwe. Nta kibazo. Haleluya. Sinkomeza kumutinza hano, nanjye ndavuga mu magambo make yanshima Imana, kandi muranyihanganira nagwaye ka gripe gato ariko ntaco kari buze kuntwara. Ni ibintu byoroheje. Biza bigora cyane umuntu ahagaze hano kumenya ibyo wavuga n'ibyo wasiga, cyane iyo umaze iminsi myinshi. Hari igihe ukenera kuvuga ibintu byose umwanya ntubikwemerere, hagabigiye ukeneye kuvuga ibintu kuba ibyo ni ngombwa kubivuga cyangwa se si ngombwa kubivuga. Icyo gihe nanone ugasanga ibyo wari ufite ku mutima byose ntabwo bivuze nk'uko bikwiriye. So rero ikindi cya gatatu hano hazateraga n'ubwoba. Iyo umuntu ari kuri rutari hazatera ubwoba cyane, ibyo wari watekereje rimwe na rimwe ukagera ukava hano utabivuze. Ariko ndagerageza kuvuga muri bikeya nibuka. Haleluya. Kandi ibyo ntibuka nibyo ntavuga Imana irabizi kuko byari biri ku mutima wanje. Haleluya. Icyambere ndashima Imana nkuko yabivuze yabanye natwe. Ni igihugu twari turi muri Mali, tuhamaze umwaka na famiye n'abana n'umugore. Ni igihugu kitoroshe, 95% n'abayisilamu. Donc ahantu hose unyuze ni kuri mosque, n'atari kuri mosque buri muntu wese aba yifite agatapi kiwe. Amasaha yo gusari yageze buri muntu wese arapfukama agasari. Hari igihe twibazaga tukavuga atari koko Imana basenga ibaye ari nkirya yacu n'ukuntu bahora mu gitaramo baba bajya basenga kabisa, kuko amasaha aragera ibintu byose bigahagarara, ubuzima bwose ukabona bwahagaze. So kugira ngo ube muri ico gihugu ukomeze imyizerere yawe, ukomeze ibyo wamenye, ntago biba byoroshe. No kubona aho dusengera byabanje kudutwara iminsi. Hari indi mizimwe yo kuzinezerwa ngo biza bigorana cyane. Ugira ngo unezerwe mu Gifaransa buriya biragoye cyane. Biragoye sinababwira. Ubundi Gifaransa wari ururimi nk'ugo kuburana, ariko sururi mu woshika ngo baririmbe banezerwe wumve wanezerewe koko. Ariko nyine twari kondane yo kuba twasengera aho ngaho kugira ngo dukomeze kumva ijambo ry'Imana. Rero Imana yabanye natwe kandi yatugiriye neza, Imana ishimwe. Ikindi pastor yabivuze, twungukiwe n'umwana, twagiye turi 5 tugaruka turi 6. Imana ishimwe cyane. Kandi ico gihe tubyara twanagira ibibazo tukiyagera, umwana aja muri kuveze ahantu tudafite n'umuntu numwe wadutabara, ariko Imana iri kumwe natwe. Imana ibana natwe, umwana ni muzima nta n'ubugwayi agira. Icyo kintu naco ndagishima Imana cyane. Ikindi pastor yavuze nanone ngarukaho na amateraniro ya hano. Sinavuga ngo ntitwasibye, kuko hari igihe rimwe na rimwe twahageraga kubera amasaha twari dufite difference hafi y'amasaha 2, kuko ubu yari saa 4 hano abari saa 2 hariya muri Mali. Ariko uko tubishoboye twarateranye, umunsi ku wundi twarateranye, kandi mwaratwiyegereje, biratunezeza cyane. Muyangane bitera ama emotion cyane kubona ikanisa ryawe rikuzirikana umwaka ugashira. Ni ikintu cyiza. Tudahari udaterana batakubona imbere yabo,
udatanga n'amaturo ngo utambuke hano imbere, ariko buri munsi umunsi ku wundi mwaratwiyegerezaga. Imana ibamugisha cyane. Bitwereka ko turi abana ba hano, turi abahano rwose. Mihangane ngira ama emotion menshi cyane ariko ni byiza mwadukoreye, bitera kunezerwa cyane. Mwakoraga ibiterane tukabikurikirana kugeza birangiye. Ubu niyo ugiye mu kazi kumva wabanza ukaja kuri YouTube niba ari n'amasaha y'akazi ukabanza ukareba ibyo abandi barimo. Hari igihe rimwe na rimwe tubona ibihe tukabikerensa, hari igihe tubona amateraniro nk'aya ngaya ntituyaha agaciro. Umunsi mwatangiye guterana mu Gifaransa muzabyumva cyane kandi suko tutakizi nico dukoramo akazi buri munsi, ariko usanga nanone kukinezerwa mwombi kibiza byoroha kabisa. Ibyo ndabibamenyesheje ariko umunsi ku wundi yo mwateranaga twarabakurikiraga tukishima tukumva tuguwe neza. Turabona n'impinduka nyinshi zabaye mu itorero, zimwe twagizemo uruhare n'izindi tutagizemo uruhare. Ibyo byose turabishimira Imana. Iyo mbona itorero rihagaze gutya numva nguwe neza. Nababwiye ngo biragora kugira ngo mvuge amagambo yose mfite ku mutima, ariko ndakoresha iminota yanjye bampaye sindenzaho numwe, wenda ndaza no kugira iyo saving aho. Iyo tubona itorero mvuga ngo twatangije, reka mbivuge gutyo, kuko hano hantu hakiri inkingi, hataraba n'inkingi, tukiri muri za nkingi ziriye, twasengeye ko Imana izaduhe hano hantu. Abantu twasenganaga buri wa gatanu ku gicaniro barabyibuka. Twarasengaga mu munsi ukavuga ngo Mana uduhereza ahantu hagutse, uduhereza ahantu hacu. Tugasenga, hari n'igihe nibuka twarasengaga saa 7 zagera tukatsa imodoka tukaza gusengera ku kibanza kirimo ibyatsi, tubwira Imana ngo Mana aha hantu uzahaduhereze. Ndibuka ko hari igihe mezire zitari zuzuye, bakavuga ngo mezire dusabwa kugira ngo iri torero ryubakwe ntago bishoboka ko tuzaryubaka, ariko Imana icinzira itorero ryawe rikaba rihagaze. Imana ishimwe cyane. Ni ibintu tuzahoza ku mutima. Hano hantu ni iwacu, hano hantu hari ibintu byacu, hari ubutunzi bwacu. Baravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'imitima yiwe ibiri. Hano ni iwacu, hazahora ari iwacu. Mwatwiyegereza mutatwiyegereza ntimuzumve ko hari ikibazo, kuko iyo ntashe mu rugo sinagira ikibazo ngo mama ntiyanyegereje. Mbizi ko nishimye gusa ko natashe. Niyo nabandi kure sinje gusa mutiyegereza n'abandi benshi. Hari igihe bacika, hari n'igihe atari ngombwa ko buri munsi bakomeza kuvuga umuntu umwe cyangwa se babiri, ariko mu by'ukuri icyo tubabwiye turishimye ko itorero ry'Imana rigihagaze. Imana ishimwe. Ikindi turashima Imana ku bitangaza Imana yagiye ikora mu itorero. Ndashima Imana rwose hatarimo uburyarya ku bintu Imana yakoze. Ku bwa famiye Mutebuzi Imana ihabwa icubahiro. Ku bwa famiye Juste Imana ihabwa icubahiro. Mu bintu byambabazaga ni rimwe na rimwe iyo mbona biri kuba nanjye ndahari, bati yaba nanjye nari impari ngo nishimane n'abandi. Je me souviens igihe kimwe twakoze amasengesho umwaka uri kurangira, mwihangana amashimwe yanje abe maremare ariko muyihanganira. Hari igihe twakoze amasengesho umwaka uri kurangira na Bishop Douglas n'abandi bantu nka 5, turavuga ngo tuzanyura mu mazu agera ku 10 tuje gusenga ngo Imana izatanga urubyaro muri ayo mazu. Imana yarabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Imana yacu ni Imana yumva gusenga, kuba Imana yarakoze ibyo ngibyo. N'abandi benshi ntavuze mu mazina, nababwiye ngo muze kubyihanganira, bishobora kuba byaducitse. Icyanyuma wenda ndangirizaho kijanye bitajanye n'ijambo ry'Imana, ariko najyo ni ijambo ry'Imana, ni ukubihanganisha. Turabizi ko mwagiye mugira ibibazo byinshi cyane mu gihe tutari turi hano. Hari benshi batashe bakadusiga, Papa Nguja, sister wa Pastor Salomo n'abandi benshi bagiye bataha. Niko Imana yabishatse, kandi turi mu isi tugomba no kubyakira, kuko buri muntu wese afite igihe Imana yamugeneye. Mbere nkiganira na ba pasteur bambwira ngo niza tuzaganira, uko nababwiye ko nzaza dukomeza kuganira, bambwira ngo nzavuga ijambo ry'Imana. Numvaga navuga ijambo ariko siryo ndi budevelop uyu munsi. Ririya jambo riri muri Zaburi ya 90 n'umurongo wa 12 rivuga ngo Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga umutima w'ubwenge. Hari n'ahandi havuga muri Zaburi ya 30 ngira ngo ni 9 nima ntibeshe, haravuga ngo Mana utwigishe uburyo kindi gikenya. Mu Gifaransa baravuga ngo utwigishe combien de fois que je suis fragile, ukuntu ndi umuntu uri fragile cyane,
ngo unyigishe iminsi yanje menye uburyo ndi fragile bituma ntunga umutima w'ubwenge. Donc abo ni ku Imana yabishatse, baragiye mu gihe cyabo, kandi natwe igihe cyacu kizagera tuzabasanga. Imana ibakomeze. Kandi ndabizi kuko wenda sinzabasha kugera ku bantu bose, mfite desimene hano mu Rwanda, ariko nzagerageza ibyo nshoboye. Ariko aho ntazagera ndabizi kuko Imana irahari. Haleluya. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana kuko nico banshiriye hano. Ariko nkuko nababwiye nyine hariya ntabwo umukunga wahabaga mwinshi, murumva ko twagakwiye ka bamwene data bagomba gutambuka tukaririmba indirimbo imwe. Kandi yihuse nyine atari nayo nukuramya, ariko none ni praise ngira ngo niko bavyita. Ndasoma ijambo ry'Imana, nyuma yaho batambuke baze bamfashe turirimbe. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu ngoma za mbere, ni igice cya 4 n'umurongo wa 10. Igice cya 4 n'umurongo wa 10 mu ngoma za mbere. Haravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanje, kandi ukuboko kwawe kukabana nanje, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana yumva, Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Haleluya. Ndaza kuvuga makeya cyane gose, ariko anyihangane bari indirimbo yose mworirimba mu rurimi rw'ikinyarwanda nta cintwaye. So baturimba indimi imwe mukunga, kandi ababishoboye n'abandi twagiye dutaramana kenshi, muze dutarame naje mbona uwo mwanya wo gutaramana namwe irindi rimwe nubwo tukiri kumwe. Yes. Amasezerano umwami Yesu yamaye yose yarakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Amasezerano umwami Yesu yamaye yose yarakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Yose yarakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Amasezerano umwami Yesu yamaye yose yarakomeresheje imbaraga z'umusaraba. 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 Bidategereje gusigira icyo wambwiye, kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Bidategereje gusigira icyo wambwiye, kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye.
yankwamiyemo kandi nkumvirimo. Haleluya, Hallelujah. tweze Imana icyubahiro. Hallelujah. Ntabwo ari ukwishungereza. Bintu yavuze ngo ntabwo ari ukwishungereza. Ni ukuri kw'Imana ntituzatwishungereza. Murabizi ko turi abagore b'imfurakazi, ntabwo tuzatwishungereza. Kandi nubwo no kwishungereza sinuza kwishungereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Tweze Imana icyubahiro. Tweze Imana icyubahiro. Tweze Imana icyubahiro. Muzamura amaboko tuhe icyubahiro. Nukuri. Kuko niyo yonyine igikwiriye. Ngoma yayo ntizinduka. Haleluya, 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 haleluya. Mani bahumugisha. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane. Byari ngombwa rwose kandi n'abashumba bakoze kujihanganira. Rwanira ijambo ry'Imana. Twasomye amagambo ya Yabesi muri kiriya gitabo cy'ingoma, ingoma za mbere, igice cya 4 n'umurongo wa 10. Amasengesho ya Yabesi. Ndashaka ngo dutekereze kuri aya masengesho ya Yabesi muri ibihe byo gusenga. Haleluya. Dutekereze kuri iri sengesho rya Yabesi mu bihe nk'ibi turimo byo gusenga nk'itorero. Hari amasomo makeya nagerageje gukura mu isengesho rya Yabesi. Niyo nshaka ngo tuganire kandi nyuma yaho tuyifashishe muri ibihe turi gusenga. Haleluya. Yavuze ngo maze Yabesi atakambira Uwiteka. Tumva iryo jambo gutakamba. Gutakamba n'ugusipiriya, n'ukwinginga, n'ukwinginga usitisiza, n'ukwinginga unegosiya Imana. Yabesi yinginze Imana
Muyandi magambo Yabesi yanegosiye Imana yacu ni Imana tuzatwinginga ikumva. Imana yacu ni Imana tuzatunegosiya ikatwumva. Ibintu yo tubona ko biraje kugenda nabi tukabibwira ngo se Mana ibi ngibi bije ntiwo bikora ikavuga ngo yaye natwe tukabibwira ngo nubwo wavuze ngo yaye tibishoboka ko wakora niki kindi ahubwo ikavuga toya. Natekereje amasengesho tekereza ari ya jambo rya Abrahamu umunsi yahuye n'Imana ngugiye kurimbura Sodoma. Abrahamu yarebwiye ngo ese ngo Mana ngusanzemo abantu 50 ngo ntiwabari Sodoma ukayigirira impuhwe. Imana iravuga ngo niba arimo 50 iyo dosiye ntuyimbareho tacho nzabatwara. Ariko mwumve strategy za Abrahamu ze kunegosiya. Arayibwira ngo se muri iyo 50 ngo habuze mu 10 yanavuze ngo 40 yarabetse se muri iyo 50 mwumve skills zo kunegosiya n'Imana. Ariko muri iyo 50 tubuzemwo 10 buriya ntushobora kutwemerera ukaramira Sodoma ni Gomora. Imana iramubwira ngo nimba habura mu iyo 10 gusa tacho nzabatwara. Mwumve skills zo kunegosiya n'Imana. Nibyo Yabesi yakoze. Bene data turi mu gihe cyo gutakamba, turi mu gihe cyo gusenga Imana. Mureke tunegosiye n'Imana. Ibyo tubona igihe uko tuvuga ngo Mana ese ibi byo bibaye gutya ntako watugirira. Haleluya, haleluya. Abraham yageze ahantu arabwira ati none usanzeyo nka 30 ati 30 yo nta kibazo no yibabarira. Aramanuka nsanzemwo 20 yo nta kibazo no babarira. Mwumve izo skills. Bene data dufite Imana yumva, turabana b'Imana. Murimbyi yaravuze ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa. Imana ni data, ntabwo ari data wacu, ntabwo ari umuvyeyi ni Imana. Tacho umwana wanje yansaba ngo kimwime tuje twumva ko ni Imana, tacho twayisaba wikitwime. Iri ni somo rimwe tugomba gukura mu masengesho ya Yabesi. Haleluya. Iri ni sengesho ya Yabesi yasenze yaravuze ngo icampo kampa umugisha. Icampo ukampa umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha Uwiteka atanga tiyongera hiki tiyongeraho umubabaro. Imana yaguhaye umugisha kizayongeraho imivumo. Imana yaguhaye umugisha kizayongeraho agahinda. Mureke dusaba umugisha w'Imana. Hari igihe duhugira muri byinshi tukirengagiza gusaba icyangombwa. Imana yaguhaye umugisha yaguhaye bededom kugira ngo apasire barabizi n'abandi bazosoma Bibiliya. Igihe isanduka ry'Imana ritashe ujyageza ahantu ngo risikiye umugabo witawuza ngo ashaka kuriramira ngo ritagwa hasi ngo umujinya w'Imana uramukubita agwa ho ngaho. Amaze kugwa ho ngaho Dawidi ngo agira ubwoba cyane aravuga ati Imana iri kwisha abantu ninyigeza mu rugira amarira abantu. Haleluya, haleluya. Amaze kugira ubwoba baravuga ati reka tube tuyiparike hano kwa Bededomu mu gihe tugitegereje yuko uburakari bwayo buba ngubushira. Ariko ngo umunsi Imana umugisha w'Imana watashe kwa Bededomu ngo mu mezi 3 yari yabaye umukira rurangira ngo yari umuntu uzwi n'abantu bose. N'uyu munsi ko turamuvuga kubera kuko Imana yaraye mu wiwa meza ngahe 3. Tumaranye n'Imana imyaka ingana gute? We yamaranye n'Imana gusa meza 3. Ariko hari abantu benshi bayimaranye imyaka myinshi n'Imana amateka y'abatarahinduka. Mureke dusaba Imana iduhindura amateka. Duhindura amateka kandi Imana guhindura amateka ntabwo ari ibintu gusa materiel. Abantu baza bavugwa ntabwo ari abantu bari bafite ibintu bikomeye, ntabwo ari abantu bari bafite materiel ikomeye, ni abantu gusa bahawe umugisha n'Imana. Yabesi yarasenze aravuga ngo icampa ukampa umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Somo rya 3 ndagerageza iminota bampaye ndayubahiriza. Isomo rya 3 Yabesi yarafite kwizera. Ndarihuza n'isomo rya 4 rivuga ngo Yabesi yarazi uruhare rw'Imana ku buzima bwe. Kuko iyo uzi icyo Imana yokora nibwo uyisaba. Ariko ubizi ko ntacyo yokora nta confidence uba ufite yo kuja imbere y'umuntu ubizi ko ntacyo yokumarira. Ibi ni bigaragaza yuko Yabesi yarazi yuko nasaba Imana hari icyo ishobora kugira gute gukora. Yarabizi kuko kwaguka kwiwe kwaguka kw'impago ziwe n'Imana yonyine yagira gute yabikora. Nidusenga tujya dusenga twizeye Imana yacu si bayari, Imana yacu si Ashera, Imana yacu ni nyamaboko. Haleluya. Imana yacu irakomeye tuyizere. Biri jambo ry'Imana riravuga ngo ntibishoboka kuko utizera.
yanezeza Imana. Nimba tutarizera Imana ntabwo dushobora kuyinezeza. Iri sengesho rya Yabesi riratubwira ngo twizere Imana ko ari cyo yakora ku buzima bwacu. Muri iyi minsi turi gusenga, muri iyi minsi turi kwiyiriza, ubwire kwizera ko Imana hari cyo yohindura. Guhindura ko Imana ntibisaba iminota myinshi. Twavuze ko yari amezi 3 gusa kwa Ebededom, ubuzima bwe burahinduka. Hari n'abandi gusa bahuye nayo gusa, yahura nayo gusa. Wa muririmbyi bavuze hano yavuze ni mundeke ndirimbe nahuye nande na Mesiya. Iyo wahuye nawe nguhinduka musha, iyo wahuye nawe ntukomeze kuba wa wundi waruri. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Tugashuke ntitukibeshe. Hari ahantu mu gitabo cy'imigani havuga ngo wiringire Uwiteka wenyine kandi ntiwishingikirize kuki ku buhanga bwawe. Imana nayo izagushoboza. Nitwara twibwira ngo hari byo dushoboye. Biri jambo ry'Imana riravuga ngo umuntu niyibwira ko hari cazi ngo bataragira icyo amenya mu byo yagakwiye kubaza. No muntu niyibwira konesere umuntu uzi ibintu byinshi cyane. Burya nta kintu na kimwe uramenya mu byo wagakwiye kubuzi. Mureke tumenye yuko atari twebwe ni Kristo. Ibyo tubona ni Kristo. Jewe bikunze kumbaho cyane kandi zabigi ugera mu bantu ukavuga ati nyamara naje wena hari cyo nabanze. Ugashaka kwikubita ku mutima. Ijwi ry'Imana rigahita nje rimbwira cyane ngo ntihagira uzovuga ko ari wewe. Ukajya uvuga ko ari wewe. Ni Kristo. Ni Kristo. Kuko ndareba metre Mutebusa ari kundeba. Ejo bundi namubonye yagiye mu Bubirigi, yagiye nimara muri formation. Si wewe metre wenyine wa mu Rwanda. Si wewe wenyine muhanga wa mbere. Si wewe wa mbere ubyifuza. Abantu babyifuza ni benshi. Nimba Yesu yabikoze, vuga ngo icubahiro ni cy'Uwiteka. Twe kwishingikiriza ku buhanga bwacu, twe kwishingikiriza ku bumenyi. We kuvuga ngo hari icyonzi, we kuvuga ngo hari icyo shoboye. Tumenye yuko hari Imana mu ijuru. Hari Imana mu ijuru nigena byose. Hari Imana mu ijuru ni kugenera ijuru ibyo. Icyo turi cyo uyu munsi turagukesha Imana. Yewe nditambutse nkishimwe nkunze kugira cyane. Nagize amahirwe kandi sinza nkunda kubivuga cyane yo kuzunguruka isi cyane. Ariko iyo zengurutse naho ngeze hose nzasubiza amaso mu rutigita. Iwacu niyo muhana ubunyine uhekereye abandi bose. Imana ikagukura aho ngaho ukisanga handi utagakwiye kwisanga. Mu yandi magambo ukurikije amateka yawe, wakurikiza aho wakuriye, nje papa yansize afite imyaka 11. Nukuvuga ko sindepanda na papa, ndadepanda n'Imana. Imana ni igikora bene ibyo ngibyo. Buri gihe cyose iyo ngeze hano nyavuga ngo man, uyu ni wewe. Uyu ni wewe ntabwo aranjewe, ntabwo ari twebwe. N'Imana yo mu ijuru izikora ibyo. Bene data, mureke twe gushukwa. Isi kiradushuka cyane. Ikatwereka kuko ubwenge dufite, ubumenyi dufite, aho twageze tutasubira inyuma. Never. Never. Ahuri uyu munsi ejo wahava. Iyo ntebe wicayemo abandi bayicayemo. Akuri hari abandi bari bahari. N'ubu turi kuvuga ko ari bamwe twari kumwe. Tutakiri kumwe uyu munsi. Mureke tugire toto surrender. Twihimana. Twihimana nk'abazuke. Twihimana tumenye kuko niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Hallelujah. Ndangiza njewe nisomo nise rya nyuma rivuga ngo amasengesho arakora. Nimba usomye iriya jambo riza kurangiriza aravuga ngo nuko Imana imuha ibyo yayisabye byose. Hallelujah. Bene data, amasengesho arakora. Twarayabonye. Twabonye ibyo Imana yakoze. Atari kuri twebwe gusa, no kuri mwebwe hari icyo Imana yakoze. Iyo dusenze, ni Jardine wavuze ngo nuhura n'umuntu uzi gusenga ngo uwo muntu uzumwubaha. Nuhora ngo n'umukobwa wasenze Imana gusa, ngo apfa kuba gusa yaravuganye gusa niki n'Imana. Imana yacu yumva. Imana yacu izikora. Imana yacu ni Imana itari bayari, niko nyavuga. Imana yacu si yashera, ni Imana ikora ibitangaza. Muri nje ravuze ngo Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara. Si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Mureke twe gukensa aya masengesho. Hari ibyo azakora. Hari ibyo yakoze. Twavuze ibyuje urusengero nzajya mbigarukaho kenshi. Ico gicangomwa cyananiranye birivuga ngo uzikoresha ibipfu by'ibibwirizwa kugira ngo ihinyuze abanyabwenge ko badafite ubwenge. Umunsi umwe yadutumye saa 8 z'ijoro
n'abandi bagabo baha mu rusengero iratubwira ngo tugende mu nkingi zari zimaze gushingwa hano ngo dufate amandiko tuyatege muri ya nkingi ngo umwaka ntuzarangira itorero ritaruzura kandi itorero ryaruzuye. Imana ishimwe cyane. Muje ukuri ko murumva ko ubwo buntu si nk'ibipfu. Ndabizi ko aratabyizera, ndabizi ko aratemera ko n'ibyo aricyo byakoze, ariko njewe nzi Imana kandi narayibonye kandi nzi ibyo yakoze kandi hari ibimenyetso yaduhaye byinshi kuri iri torero igenda ibikora. Iyo dusenze Imana izayumva. Navuze ibyoroheje byahangaha, ariko murabize benshi muri mwebwe hari ibyo Imana yakubwiye, nubwo uyu munsi ucirengageza mu matwi cyangwa se wagera mu buzima bubi ukavuga ngo Imana yavuze yarambeshe. Never. Imana yacu twizibeshe. Ibyo abantu bayibesheye byose ntibizasohora, ariko icyo Imana yavuze kizasohora. Haleluya. Turi mu guhura n'abantu bakaduhanurira bitewe n'amasantima yabo, cyangwa se bakaduhanura bitewe nuko batubona bakatubwira ibyabo. Ibyo byo ntibizasohora, ariko icyo Imana yavuze cyonyine kizasohora. Iyo turi gusenga dusenga tuzi ko Imana tubwira n'Imana yumva, n'Imana izikora, n'Imana isohoza amasengesho. Murakoze, mugira icyumweru cyiza.